Nalazimo se u centru Dervente, u Srpskoj Posavini, u gradu za koji sami stanovnici njegovi kažu da je jedan od onih koji je najviše postradao u ratu. Ne znam koliko ljudi uopšte zna da je Derventa jedan od najporušenijih uz Vukovar, možda najporušeniji grad u prošlom ratu. Derventa je bila jedna kao da je pala atomska bomba. Nalazimo se ovde između katoličke crkve Svetog Juraja ili Jura, što je naš Sveti Đorđe, tako, ili Georgije, što se može vidjeti na prikazima, tako da je prikaz potpuno isti kao i naš. A iza mene je Ali Agina džamija, što vam govori o tome da je ovde živelo i živi mešano stanovništvo. 92. u aprilu tu upala je riječka divizija HVO i oni su tada zauzeli Derventu. Ne znam koliko je baš centar za kulturu gdje ste imali tribinu, tu je bio logor. Tu je bilo možda oko 150, ja mislim, srpskih logoraša. Između, ajde, ne znam, možda ste i čuli za slučaj Azre Bašić, koja je osuđena na 14 godina zatvora za ubijstvo Blagoja Đuraša. Bilo je još tu neki osuđenika, mislim 8 ili 9, on su osuđeni ukupno 31 godinu, ali mislim nije to ni blizu koliko je trebalo da bude i osuđeno i kakvi zločina je sve bilo. Derventa je oslobođena krajem juna, mislim 30. juna 1992. A što se tiče stanovništva, ovdje dosta muslimana je se borilo u srpskoj vojsci. A muslimani i Srbi u Derventi su od uvijek živjeli zajedno. Nekako su, šta ja znam, sarađivali su, dijelili su ono što se kaže i zadnji komad hljeba, ako treba. I tako ostalo i eto i za vrijeme te nedaće, za vrijeme tog rata. Mnogi su, znači, prišli u srpskoj vojsci, bili registrovani. Imaju čak i tu neki snimci gdje pozivaju, gdje žele pobjedu Srbima, gdje osuđuju Aliju Izetbegovića da je najveći zločinac. Njega i tu što je kao pao pod utjecaj Tuđmana. Vidite i sam da u gradu imamo jednu katoličku crkvu, jednu džamiju, jednu pravoslavnu crkvu, nalazi se jedna pored druge. Stanovništvo i dalje izmiješano žive, rade normalno. Jedino, eto sad, što dosta ih je otišlo. Dosta je otišlo i ostalo je srpsko većina, srpsko stanovništvo i ostalo su oni muslimani u stvari koji su bili s nama tu čitavo vrijeme. I ti koji su se vraćali uskaču u kuću zauzmaju, ne bi to sad čija, eto tako su živjeli. A što se tiče obnove, to su ljudi privatno reži uglavnom obnavljali sve. Nije bilo sad nešto tu države pomoći nikakve. Što se tiče obnove grada, ja ne znam, taj čovjek se kod nas jako malo spominje. Ne znam koliko šira javnost zna za njemu. Radi se o Bojku Gatariću. Tu čovjek koji privatno ima svoju firmu Gatarić. Taj čovjek je doveo masu nekih stranih investitora u Dervent. Treba mu dići bistu za živa njega. On je najzaslužniji za obnovu grada Dervente. Sigurno samim tim dovođenjem tih inostranih firmi koji zapošljavaju, mislim, nisu to male firme, to su firme od 500-600 ljudi koji zapošljavaju kod nas. Mi smo sinoć 2. jula imali jednu fantastičnu promociju i tribinu ovde u jednom malom gradiću za koji sami njegovi stanovnici kažu da u urbanom jezgru nema više možda od 8 do 10 hiljada stanovnika, a u celoj opštini možda 15 do 20 hiljada, ako uopšte toliko i ima, sa sve selima. Mi smo imali skoro pa punu tu veliku salu gde je bilo više od 50 ljudi i to je samo jedno svedočanstvo o tome koliko su naši ljudi, Srbi ovde u Republici Srpskoj, a pogotovo u ovim manjim mestima kao što je Derventa, koliko su žedni i gladni istine. Jer nismo bitni mi, nismo bitni Igor i ja, nisam bitan ja, bitna je znači istina koja se otkriva kroz knjige i kroz naše emisije, to je ono zbog čega su oni došli. Drago nam je što ste došli, jer ima stvarno mnogo ljudi koji prate i vaše emisije, evo čitaju knjige, vidjeli ste i sami sinoć da je došao popriličan broj, iako smo mi mala sredina koja ne znam broji trenutno možda sa svim okolnim selima do 20.000 stanovnika. Sam grad mislim da nema više od 8, što je drastična razlika u odnosu na period prije rata gdje je taj nekakav, ajmo reći, centar grada brojio možda oko 20 do 25.000 stanovnika. I što je nama neobično drago da, eto, sa ove strane Drine, pored Save, srpstvo živi i živi možda i punim
plućima, ajde to tako da kažemo, nego što je to slučaj kod nas sa ove druge strane Drine, jer na neki način lakše je, mada nije lako ni u Srbiji Srbim biti i sve je teže, ali opet lakše je nama, a oni ovde nekako, stekao sam utisak da priklješteni između raznih nevolja koje sežu još naravno iz raznih ratova, tako, imaju taj neki poriv, potrebu za samoodržanjem, za opstankom i iz tog razloga za njih identitetska pitanja i pitanja porekla su još važnija nego za nas sa ove strane Drine. Opet kažem, ponosan sam na organizatora ovog skupa, zahvaljujem se Zoranu Kaloperoviću, zahvaljujem se predsjedniku Skupštine opštine Derventa, gospodinu Zemunoviću, i zahvaljujem se ljudima iz Edena, iz etno sela Eden. Restoran je osnovan 2020. godine. Vlasnici restorana su moji roditelji, Boško Asjentić i Vera Asjentić. Imaju 3 djece, ja sam najstarija, brat i sestra. Kad smo osnovali restoran, to naravno nije ličilo na ovo na što sad liči, kako sad izgleda. Ali eto, godinama, znači, evidentan je bio napredak, mnogo volje, truda, rada je uloženo, ljubavi. 2019. godine smo krenuli sa ovim kućicama, znači to su takozvani kijeri, drvene kućice u kojima su nekad ljudi živjeli. Međutim, nakon dosta godina, preko 100 godina, to je već počelo da propada. Ljudi su čak koristili za ogrev to drvo. Međutim, mi smo došli na ideju, tačnije moj brat, da te kućice napravimo ovako, s polja da to bude rustikalno, znači ovako kako jeste, a unutra da se to sredi, da se gosti ugodno osjećaju, da služi za iznajmljivanje, da turisti dolaze, koriste kućice za prenoćište, za odmor. Želim da vam se zahvalim što ste došli. Želio bih da se zahvalim i našim sponzorima koji su omogućili da održimo tribinu i promociju knjige. Između ostalog, to su predsjednik Skupštine grada Zemunović Mirko, zatim MP iz Sur Kafe Bar Guinness, pizzerija Mozart, Sur Everest, Sur Galija i M Lider, kancelarijski namještaj i materijal. Večerašnja tribina je bila je malo drugačije zamišljena nego što jeste trenutno ovako. Trebalo je da bude u sklopu ljetne art scene, međutim, to jest i na otvoreno, gdje vjerujem da je bila i veća posjećenost. Međutim, svašta se izdešavalo i uglavnom prebacimo se ovamo. Naši gosti večeras dolaze iz Kruševca, konkretno Aco je pisac knjiga Srpski pogled na svijet i Nije bilo seobe Srba na Balkan. Također vlasti su Igor i Aco YouTube kanala Srbija Global, u kojima i knjigama i emisijama iznose mnoge istorijske i činjenice i dokaze, gdje jednostavno pobijaju našu zvaničnu historiografiju. Novo, dopunjeno izdanje knjige Nije bilo seobe Srba na Balkan. Novi dokazi o lažiranju istorije. Novi dokazi o tome da se u 6. veku dogodio ustanak Srba za slobodu od Romejskog carstva. Nije bilo seobe Srba na Balkan. Knjiga se naručuje putem maila srbskaprodavnica@gmail.com, a šalje se postekspresom.
Potrebno je da na mail pošaljete ime, prezime, adresu i kontakt telefon. Cena 1200 dinara plus troškovi Post Ekspresa. Nije bilo seobe Srba na Balkan. Tvrd povez na 336 strana. Prvo, ljudi, hvala vam što ste došli. Za mene isto ovo iznenađenje, pošto, evo da vam kažem, znači, ovde vidim neki broj ljudi koje, eto, pa malo manje nego što je bilo u Kragujevcu, na primjer, ljudi na tribini svoje vremeno kad smo radili. Tako, mislim da je ovo za recimo, Derventu i za opšte ovaj kraj zaista jedan veliki broj, jer danas generalno tribine i ta neka kao okupljanja ljudi uopšte nisu više popularna neki vid. Ljudi se svedu na to, legnem lepo u svoju sobu, pustim na mobilnom, na kompjuter i tako dalje. I uglavnom ovde na ovakve skupove dođu ljudi koji baš vole to što mi radimo, pa eto, kao da se upoznamo, da se stisnemo jednom drugom ruku, se slikamo i tako. A to je jedna strana priča, a druga strana priče je da je meni mnogo drago što sam ovde i sinoć sam isto to rekao u Banja Luci, jer eto, mi tako kao živimo, isti smo narod, malte ne pa i ista zemlja, ali nemamo nikakve veze među sobom, nekako jednostavno, evo ja i Igor koji smo iz Kruševca, kad bi mi došli ovde, kojim povodom, razumete, nema nikakvih organizovanih nekakvih kontakata, ovde je prelepo, recimo sam, ne znam, u Banja Luci, onda je bio na Vrbasu i tako dalje, ja mnogo volim reku, generalno bilo koju reku, i bukvalno sam se preporodio tamo za jedan dan što sam bio, evo ovde Derventa, prelepa priroda, vazduh prelep, mislim, imam neke disajne probleme, odmah mi bolje ovde, nego u Kruševcu, tamo one fabrike zagađuju i... A ovde je opet bilo problema, evo kad sam došao, i isto direktor ove institucije mi je govorio o problemima koje je imao zbog organizacije ovog skupa. Mislim, problemi, to su neke budale iz Beograda, 6 nekih izgubljenih slučajeva, koji, eto tako, zovu te ljude i sad neko iz Dervente, kad ga zove neko iz Beograda, on misli da je to neki bitan čovek. A to neka budala, ali nema veze, u suštini vidim da je čoveku bilo neprijatno, postavio mi par nekih čudnih pitanja kad sam došao ovde, malte ne da li sam ja antihrist, to su me tako predstavili. Mislim, pitao me da li sam kršten, je tako, mislim, to, razume? I da li nisam slučajno isključen iz crkve umeđu vremena, pa jeste. To je fascinantno, ja sam inače studirao svašta, nigde se nisam u životu nešto našao na tim službenim fakultetima. Kad sam završavao gimnaziju, pošto sam bio jedan od boljih đaka, ja sam rekao, onu realnu gimnaziju koja više nije bila usmerena nego realna, i onda kao, kad su me pitali šta ćeš dalje, kaže, neću ništa. Mislim, nemam više nikakve ambicije, vidim na šta liči školstvo kod nas, rekao, neću više ništa. I onda ja tako krenem na to moje putešestvije, gde sam skupio ovako topku indeksa, a recimo, apsolvirao sam na teološkom fakultetu, to je jedan od fakulteta koji sam studirao, i eto, nezamislivo je da recimo neki homoseksualci iz Beograda stavljaju pod upit moju pripadnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi, iako sam ja, ajde kažem, apsolvent teologije, ali nek je to i manje bitno. Ja pre svega pripadam jednoj tradicionalnoj porodici, moj otac je poreklom iz Valjeva, iz Gornje Bukovice kod Valjeva, a moja majka je iz Mačkovca kraj Kruševca. Znači, nikad mi niko, znači, otkad znam za sebe, slavila se slava, slavio se Božić, znači u vreme komunizma, ja sam 76. godište, 82. recimo imao sam 6 godina, stalno to pričam taj primer, imao sam 6 godina i kao mi to zovemo kolačar, seoski, i ja sam bio kao dete, znate to, i onda to je bila subota, a u ponedeljak je moj otac išao na ribanje i maltretiranje, od strane UDBE, od strane komunista tamo, što sam ja kao dete bio u crkvi i ne znam i tako dalje. I sad, zamislite da neki beogradski homoseksualci stavljaju pod upit mene i moju pripadnost tome, zaista bizarno, ali eto, bio sam dužan da, eto, kažem i te neke stvari i imam neke osjećaje prisnosti, pa mi nekako i glupo pravo da vam kažem da vam držim ovde neko predavanje. Već sve znam. Pa, a i vidim iz pogleda da vi u principu sve znate.
većina vas koji ste ovde, verovatno su već shvatili da je maltene praktično sve što učimo bilo nekako drugačije, da nije bilo tako kako učimo. Sad, naravno, postavlja se pitanje kao zašto bi to bilo tako. Pa razlozi su isti kao kada se danas, u današnje vreme, recimo, ne znam, prave lažne vesti, ili tako, pravi propaganda, znači nema nikakve razlike. Samo što ljudi, pošto je istorija kao nauka i bavi se prošlošću, onda nemaju taj osjećaj da je to bitno, da je to nešto bitno i da to utiče na naše živote, jer kao, ma koga briga šta je bilo pre 3000 godina? Sad ću da vam kažem koga briga. Pa recimo briga, na primjer, današnje mlade Šiptere, primjer radi. Jer ja imam, na primjer, mi tamo na kanalu imamo 1000 blokiranih Šiptera, koji, recimo, dođu i ispod naše emisije pišu: vi Srbi ste dođoši, vi ste došli iz Rusije, ili došli ste sa Karpata, ili iza Karpata, a mi smo ovde živjeli oduvek, ovo je naša zemlja, vi ste oteli našu zemlju. Znači, to pričaju njihovi klinci od 18, 19, 20 godina, a pričaju i ovi matori konji. Tako da, vi zapravo vidite zašto je to važno. Dakle, bilo je jako bitno, znači ta priča o tome da su se Srbi doselili u 6. 7. veku, ona je bila bitna onima koji su zapravo Srbe hteli da proteraju sa prostora na kojima oni žive. Naravno, kada mi vidimo ko je pravio te spise, onda vidimo i ko je to imao nameru tako da Srbe raseljava odavde. Konkretno, prva knjiga, znači, Nije bilo seoba Srba na Balkan, nastalo je tako što smo Mitić i ja rešili da uzmemo samo one manuskripte za koje je službena nauka, znači zvanična ova fakultetska nauka, tvrdi da u njima piše da su se Srbi doselili na Balkan. Pazite, znači mi nismo ovde uzeli spise koje mi želimo, spise koji dokazuju suprotno, nego smo uzeli spise za koje oni kažu da dokazuju doseljavanje. Zašto smo njih uzeli? Pa mi smo znali da u njima to ne piše. Oni nisu se čak udostojili da izmisle spise, razumete, u kojima će to da piše, osim jednog o kojima ćemo posebno da pričamo i znate o kom spisu se radi, nego su radili šta? Znači, priređivali su fakultetske udžbenike i zbornike u kojima su štrpkali po rečenicu dve, u kojima takođe ne piše da su se Srbi doselili, ali u kojima oni kroz neka tumačenja prave nekakvu atmosferu kao da to liči na neko doseljavanje, razumete. E sad, naravno, naše je bilo šta? Da prikažemo da ljudima, da to tamo ne piše u tim spisima i takođe šta su radili, to imate u ovoj knjizi, pogotovo u ovom dopunjenom izdanju koje je ovde sada pred vama, da su oni lažirali prevode, pazite. Znači imate izvorni spis i oni su prosto prevodili netačno. Naprimer, radi se o spisu Jovana Malale, gde on kaže, oni su preveli ovako, i to piše u tom glavnom fakultetskom zborniku, koji se zove Vizantijski izvori za ranu istoriju naroda Jugoslavije. To je puni naziv tog zbornika i to vam je kao glavni spis na osnovu kojih se dalje pišu istorijski udžbenici i to je glavni spis na našem fakultetu, odnosno katedri istorijskog na Filozofskom fakultetu. I sad, oni su u tom zborniku napisali da je Jovan Malala napisao ovakvu rečenicu. Podigoše se Srbi, ili te Sloveni kako god, Sklaveni, u stvari Srbi, na Trakiju. Znači, podigoše se na Trakiju. Šta to znači podigoše se na Trakiju? Ne znači nešto, ne znači da su se doselili, tako, ali to je ovako jedna čudna konstrukcija. Podigoše se na Trakiju, pa možda su od nekud i došli, pa se podigli. Međutim, šta piše u izvornom grčkom, tom romejskom dokumentu, koji takođe, da se razumemo, nije izvor, to ništa nisu originali, ali šta tamo piše u tomu? Piše, podigoše ustanak. Znači, ustanak diže onaj ko se oslobađa neke imperije ili nekog zavojevača. Pazite dokle to ide. Mi smo pronašli nekoliko tih
lažiranih prevoda. Čak, na primer, zanimljivo je, imate, znači, te prevode, prvo da kažemo jedno od ključnih stvari. Nikada nam niko nije rekao da izvori iz kojih naših studenti uče istoriju, da nijedan od tih izvora nije original. Znači, nijedan nije zaista nastao, na primjer, u 7., 8., 9., 10., 11., 12. veku. Ne postoji nijedan spis mlađi od 15. veka. Nijedan. I sama ta informacija po sebi je dovoljna da stavi ovoliki znak pitanja i ogromnu sumnju, tako? Znači, zašto bismo mi nekome verovali na reč? Pa mi imamo dokumente iz 12. veka, iz 11. veka, iz 13. veka. I sad kao oni su mladi, kao, to su kao mladi dokumenti odnosno na njihov, pa njihovi su dokumenti iz 15. i 16. veka. Kako je to nastalo? Nastalo je tako što je došlo do pada čitavog tog pravoslavnog sveta, znači pala je srpska država, kasnije je pao i Carigrad. Inače, ja to nisam stigao da pretočim u neku knjigu, ali je vrlo važna informacija da poslednjih 150 godina Carigrad zapravo su štitili i vodili Srbi. I pogotovo od cara Dušana pa nadalje, koji je i dobio tu carsku povelju o tome da zapravo postaje praktično autokrator i rimskog, odnosno romejskog carstva. To je isto, recimo, jedna od strašnih stvari što mi ne znamo. Naprimer, nama je nametnut taj pojam Vizantija, koji zapravo nikad, znači, to ime, kao ime carstva nije postojalo nikada, apsolutno nikada u istoriji, niti postoji jedan istorijski izvor, čak i ti izvori iz 15. i 16. veka, tako? Znači, nijedan ne pominje ime Vizantije, svuda piše Romejsko carstvo. Romejsko jednako Rimsko carstvo, to su samo načini izgovora, načini pisanja, tako? Jer je, zašto je problem, zašto je smišljeno, recimo, ajde da i to raščivijemo, zašto je smišljeno ime Vizantija od strane ovog Hieronymusa Wulfa? Smišljeno je zbog toga što onog trenutka, kad je pao Rim, praktično sva duhovna i svetovna vlast premeštena je u Carigrad, na istok. I od tog trenutka papstvo i cela ta ekipa tamo u budućem Vatikanu, kad kažete Vatikan, to nije baš tačno što Vatikan je nastao 1922. 3. godine pod tim nazivom, ali kad kažemo Vatikan, mislimo generalno na papstvo. Dakle, oni su izgubili svaki značaj. I onda su oni 1000 godina pokušavali da nekako sruše tu istočnu priču, tu pravoslavnu, ajde kažemo, priču, i nisu uspevali, eto, dok nisu došli Turci i u tom dolasku Turaka velika je uloga i Vatikana, što je još jedna od tabu tema o kojoj mi tako ne znamo ništa. Ja pokušavam ovako da u što kraćem fondu reči preletim s teme na temu, da ne idem postupno kako je u knjizi, to se išlo postupno, da bih vam naslikao jednu sliku zapravo iz kakvog miljeja potiče ta literatura koja se nama danas predstavlja kao praktično sveto pismo. Jer pazite, vi smete danas sumnjati recimo u sveto pismo, postavljati pitanje da li je nešto tačno, da li, na primjer, nešto treba tumačiti metaforički, simbolički ili bukvalno. Na primjer, mi smo to dosta radili na fakultetu, na primjer, teologiji. Dva tipa tumačenja. Ovo ne smeš da tumačiš bukvalno, ovo treba simbolički i tako dalje. Znači, to možeš čak i na teološkom fakultetu da sumnjaš u sveto pismo. Ali, u njihove spise, u Porfirogenita, u to ne smeš ni da sumnjaš. Jer inače će da te proglase za antihrista i da zovu direktora ovde Centra za kulturu u Derventi iz Beograda, jer, mislim, pašće Beograd, čoveče, ako Aca održi u sali ovoj predavanje ili tribinu. To vam je ta priča. Sad, pošto nije bilo niti jednog dokumenta u kojem je pisalo se Srbi od nekuda doselili, i ne samo da nije pisalo, nego recimo vi ćete, na primjer, u Prokopijevom spisu naći, recimo, da to je funkcija kao, na primjer, načelnik generalštaba u romejskoj vojsci, u carigradskoj vojsci, ajde da to bude jasnije, je Srbin. 520. godine. A oni nas uče da smo se doselili 630. Pazite. Čak i da smo se doselili,
moralo bi da smo se dali mnogo ranije da bi neko iz tog naroda tako uspeo da bude načelnik generalštaba vojske carske. To ipak mora da bude neki narod koji je jako dugo tu. Tako da, to je sve jedna besmislica, onda su oni morali da iskreiraju taj spis koji se pripisuje Porfirogenitu. Taj spis koji se pripisuje Porfirogenitu, za njega niko nije čuo do neke 1000, ne može se tačno utvrditi kada, ali recimo da im damo fore 50 godina, da je to bilo 1550. godine. Znači, 1550. godine je prvi put ikad iko čuo da postoji neki Porfirogenitov spis, ali ne spis pod nazivom koji se nama danas predstavlja, i nama kažu da se to delo zove De administrando imperio, o upravljanju carstvom. Međutim, u izvornom manuskriptu to delo nema naziv. Ono počinje tekstom i nema naziv. I to je opšte poznata činjenica u naučnom svetu. Mi smo imali prilike, hvala Bogu, Francuska nacionalna biblioteka je stavila na svoj sajt javno da svako danas može pristupiti tom manuskriptu takozvanog Porfirogenitog spisa i možete vidjeti šta u njemu piše. Normalno to je pisano na takozvanom starogrčkom, mada i to isto veliko pitanje šta je tu taj starogrčki i tako dalje, koje su to faze tog jezika. No, kažem, eto, 1550. godine se prvi put kao pojavilo u nekom katalogu. Je kao zapisano da takvo delo postoji. Znači, ne da postoji De administrando imperio, nego neki Porfirogenitov spis. Međutim, ja sam tragao, recimo, za tim katalogom. Pazite, on uopšte nije bitan u ovoj priči. A ja sam tragao, znate zašto? Interesovalo me, postoji li makar jedna tačna informacija koju su nam saopštili? Da li ima makar jedna tačna koja se može potvrditi? Taj katalog isto ne postoji, zamislite to. Znači, nema ni tog kataloga, potpuno nebitno. Znači, prvi dokument koji govori o tom katalogu, a da je originalan, je iz 1738. Slagaću vas, ima u knjizi. Znači, početkom 18. veka. Znači, čak ni taj katalog. Sad pazite dalje. Mavro Orbin, otprilike 1599. godine, drži u ruci u biblioteci u Pezaru neki Porfirogenitov spis. Ali taj spis nema poglavlja o Srbima, Hrvatima i tako, koja se tiču nas. Ima neka o Dubrovniku, čak daje i neke šire podatke o tome, ne znam kolike su zidine i tako neki podaci. Uglavnom se u tom delu citira Prokopije, tako, ali nema ništa o nama. I zna se da se radi o istom spisu kao i danas i to je dokazao mnogo pre nego što sam ja uzeo se bavim ovime, mnogo pre 8 godina, dokazao je doktor Tibor Živković, tadašnji direktor Istorijskog instituta u Beogradu, dakle, prvi, najviđeniji, dakle, naš istoričar, koji će igrom slučajeva vrlo brzo završiti svoj život. Znači, kad je završio tih par knjiga, on je završio i svoj život naprasno, veoma mlad. U to vreme on se dogovarao i sa doktorom Đorđem Jakovićem, arheologom, da zajedno, zapravo, pošto je jako važno danas ukrstiti podatke i te arheološke i istorijske, da naprave neke zajedničke radove. Ja to sve naravno znam preko moje prijateljice arheologa, ajde nije bitno, neću sad reći njeno ime, da prosto ne dovodim ženu u neku nepriliku, i znam o prirodi njihovih kontakata. 1622. godine osniva se Kongregacija za propagandu vere u Vatikanu, u Rimu, je li tako? To iniciraju jezuiti, znači jezuitski red koji je vrlo bitan za celu ovu priču, a 1623. godine svi primerci tog takozvanog dela biće zavedeni u Vatikansku biblioteku. To je svega nekoliko tih manuskripata. Dakle, a kako će oni biti zavedeni? Jedan je bio kod njih preko porodice Medici, taj izvornik koji je kreiran, je tako? Jer samo 2 porodice su učestvovali u kreiranju tog spisa, Lascaris i Medici. Drugi spis, druga kopija, doći će kod njih tako što je bio rat za biblioteku u Heidelbergu.
Prvo su ratovali katolici i protestanti za tu biblioteku, a onda su ratovali katolici između sebe. Da li će Bavarskom vojvodi ili nekom tamo drugom, i na kraju je papa to dobio, uslovio tog Bavarskog vojvodu da dobije to. A ovo u Pezaru, gde je Mavro Orbin držao tu knjigu, koja nema ta poglavlja, ta biblioteka će isto cela završiti iste godine u Vatikanu, tako što će prestolonaslednik tog vojvode umreti 18 godina. I cela ta biblioteka biće zaveštana Vatikanu. Dakle, mislim da vam je potpuno jasno u kakvim okolnostima je nastao taj spis. Sad, taj manuskript iz Heidelberga, za koje je vođen rat, recimo, njega je izdao, njega je kao štampao jezuita Johannes Meurs 1611. godine. Dakle, ništa se tu oko tih spisa nije desilo van tog jezuitskog reda, a jezuitski red, možda je većina verovatno vas čula za taj jezuitski red, ali to je jedan katolički red koji se pojavljuje sredinom 16. veka i on proklamuje sledeće, da je glavni način borbe papstva treba da bude školovanje, obrazovanje. I oni su imali ministarstva u okviru tog reda i mi smo naravno to sve dokumentovali i jednostavno su rekli, doneli zvanične dokumente o tome, da se mora osnovati što veći broj škola, u te škole privlačiti deca viđenijih ljudi i tako vršiti propaganda. Tako da su oni vrlo brzo došli do 300 i nešto škola širom Evrope. U sklopu te cele priče nastaje i taj spis koji se pripisuje Porfirogenitu. Dakle, nema apsolutno niti jednog dokaza. Pazite, recimo, može da se nađe neki prepis nekog dela posle nekog vremena, posle 100, 200, 300 godina, ali ako nikada ranije nije postojao pomen tog spisa, onda znači da je to sigurno falsifikat, a ne postoji ni jedan, apsolutno ni jedan pomen tog spisa pre 1550. godine. Naprimer, Prokopijev spis, koji opisuje nešto ranije događaje, to je isto bruka i sramota kako je nastao taj spis. Znači, to je bukvalno sklapano iz parčića nekih tokom 15. i 16. veka. Međutim, mi znamo preko drugih nekih spisa, tako, što opet može da se lažira, tako, i ti drugi mogu da budu lažirani pa da se pozivaju na njega. Ali postoji makar 7, 8 ili čak 10 pisaca, starih kao pisaca, koji se pozivaju na Prokopija. Znači, mi možemo da verujemo da je taj Prokopije zaista pisao to delo, i sad, da li je baš zaista tako pisao ili nije, to je veliko pitanje, jer tamo su, recimo, ja sam i to dokumentao, u Vatikanu, porodica Medičije zapravo imala tu kao, uvek je postojao dežurni, kao oni su ga zvali, otačno setim da su ga zvali lektor ili šta, a u stvari njegov zadatak je bio da te oštećene delove manuskripta, gde praktično nemate više teksta, spaljene i tako, koji nemaju na sebi teksta, da ih on zapravo dopiše, kao on vidi šta je pisalo ispod. Sad, mi smo ovde čak i odštampali nekoliko tih stranica gde se vidi, recimo, teško je to na papiru, ali normalno na internet adresi se to mnogo jasno vidi da možete bolje da zoomirate, da ispod ima neki stari tekst koji nema veze s ovim. Pa onda imaju, to se vidi ovde, recimo, imate u Porfirogenitom spisu linije koje su bile, da je na tom manuskriptu, znači, pisan neki stari tekst. I sad stoje linije, a novi tekst nije pisan po tim linijama, nego je pisan neki preko linije, neki ispod linije i tako. Mislim, potpuno vidite jasno da je bio neki stari manuskript na kome nešto pisalo, a da ovaj novi tekst je pisan kasnije. Na kraju krajeva, da je u taj spis dopisivao ko je kako i šta stigo, pa to je potvrdio i taj glavni lik koji je, da kažem, izučavao ranije, službeni, dakle, izučavalac, glavni tog spisa, Moravčik, koga sam isto dosta citirao. Naravno, on nalazi opravdanje sad zašto to je kao u redu, da je to dopisano tada, ali on isto konstatuje da postoji makar 6 dopisivačkih ruku. Ima tu raznih sprdnji, na primer, da je to Mihajlo Psel, navodno, piše na kraju kao tog spisa, da je to Mihajlo Psel pripisivao za cara Jovana Duku.
i kao piše 1908. godina. To jeste, to može napiše sad bilo ko. A šta je smešno u celoj priči? Što prema zvaničnim podacima car Jovan Duka je umro 1088. Znači 10 godina pre toga. Znači, još te nije bio živ kad je to delo za njega prepisivano. Šta je još zanimljivo? Da Mihajlo Psel, koji je bio takođe hroničar, znači istoričar, nikad nigde nije pomenuo to delo, je tako? Ako si ti prepisivo, bilo mnogo važno da ti prepišeš jedno carsko delo, pa morao bi negde da ga citiraš. Ili makar, ako ga ne citiraš, da usvojiš ona znanja koju njemu pišu. A Mihajlo Psel kad piše o Srbima, on piše, on ih naziva tribalima, a tribali su praistorijsko balkansko pleme. Znači, Mihajlo Psel apsolutno pojma nije imao o tom delu. Novo, dopunjeno izdanje knjige Nije bilo seobe Srba na Balkan. Novi dokazi o lažiranju istorije. Novi dokazi o tome da se u 6. veku dogodio ustanak Srba za slobodu od Romejskog carstva. Nije bilo seobe Srba na Balkan. Knjiga se naručuje putem maila srbska-prodavnica@gmail.com, a šalje se postekspresom. Potrebno je da na mail pošaljete ime, prezime, adresu i kontakt telefon. Cena 1200 dinara plus troškovi postekspresa. Nije bilo seobe Srba na Balkan. Tvrd povez na 336 strana. Svetska historiografija je shvatila koliko je to smešno i bizarno, tako? I šta je sada moderna istorija? Moderna istorija je zapravo multidisciplinarna nauka koja ukršta saznanja, znači, pisane izvore, arheologiju, genetiku, etnologiju, etimologiju, jezik i onda toponime, tako, hidronime, nazive reka, jezera i tako dalje, i onda na osnovu svega toga pravi jednu sliku. Međutim, ta ekipa koja, eto, bavi se time, znači, pazite, ako sam ja nešto pogrešno ovde rekao, a vi ste naučnici, tako, vi ste krem de la krem našeg društva, pa izvolite, napišite, pišu se takozvani komentari, jel tako, naučni, napišite, slagao to i to, nije tačno to i to, ne znam, napišite bilo šta. Šta nije tačno? Što vi zovete direktora za Centra za kulturu ili, ne znam, tu mučenicu iz biblioteke koju su toliko isprepadali, što njih zovete? Napišite lepo i jednostavno sahranite ovu knjigu. Ali oni ne mogu to da urade zato što prosto, šta sam ja uradio? Ja sam ušao u te primarne izvore i pokazao sam da tamo ne piše to, da su lagali šta uopšte piše, pa da su lagali, da su lažne prevode, da tako da su prevodili lažne prevode, znači da to uopšte tamo ne piše u tim izvornim dokumentima. I naravno, ima tu spisa, pazite, u tim izvornim spisima, šta je, recimo, najveća bizarnost. Ajde, recimo, da tu skratim priču, ipak da vas ne gnjavim previše, Teofilakt Simokata je jedan od bitnih pisaca. Zašto je on bitan? Zato što je on bio kao recimo šef kabineta, na primjer, danas. To se zvalo prefekt, a u sve šef kabineta, na primjer, cara Iraklija. Što je to bitno? Pa bitno je, jer taj lažni porfirogenitov spis, pa oni se to, kaže, radi se, kaže, o veštom falsifikatu. Ne, radi se o falsifikatu koji kao da je neko dete pravilo. Zašto? Oni kažu da smo se mi doselili u vreme cara Iraklija. U vreme cara Iraklija i da nam je on dao dozvolu za naseljenje. A šef kabineta cara Iraklija ima delo, poznato delo, istoriju svoju, u kojoj kaže da je staro ime Srba Geti. A Geti su starosedelačko pleme, praistorijsko pleme Balkana. Pazite, oni su imali ta plemene, pa sad ne znam, bliže Dunavu su Geti, pa bliže Moravi su Tribali, pa su ovamo Dačani, ovde su Dalmati, a svejedno sve su prastanovnici Balkana. I pazite sad, šef kabineta cara Iraklija ne zna da su se Srbi doselili, šef kabineta cara Iraklija tvrdi da su Srbi prastanovnici Balkana, ali ovi gubitnici, znači ovi jezuiti, ovi onako oberlažovi, prave u 16. veku delo, verovatno da oni tada možda nisu još u ruci imali recimo Teofilakta Simokatu i onda su napravili takvu jeftinu prevaru, uzeli su, tako otprilike, cara Iraklija, deluje logično. Zašto su uzeli oni cara Iraklija?
zašto im je bilo jako bitno da nas smeste posle Avara. Znači, svi su došli i na kraju su došli Srbi. Razumete? Zato su oni nas smestili tu. Mogli su da nas smeste još koju godinu kasnije, ali onda bi kao morali da pomere to sa Bugarima, baš bi morali da nas pomere još jedno 100 godina. Šta je još smešno u tom porfirogenitom spisu? Gledajte, ne postoji niti jedan relevantan spis, ni na istoku, ni na zapadu, koji pominje postojanje Hrvata ni u 6., ni u 7., ni u 8., ni u 9., ni u 10., ni u 11. veku. I praktično, prvo delo koje pominje Hrvate kao narod jeste upravo to porfirogenito delo, koje su pisali jezuiti sredinom 16. veka. Šta je sad najveća sprdnja u tom delu? Ima jedna stvar koja nije sprdnja, a to je da u tom delu piše da su Srbi narod robova i da je ime Srbi nastalo od robovske cipele Crevulje. Pa kao, nije to baš Crevulja, nego je Cerbula, tako? Pa ako je Cerbula, može bude i Serbula, tako? I odatle je srpsko ime. Pazite, ja stalno pričam, zbog tog rasističkog, recimo, stava koji postoji u tom spisu, taj spis bi sve i da donosi istinu morao biti zabranjen. Jer pazite, ako se u Crnoj Gori zabranjuje Njegoš zbog istrage Potorica, zbog politički nekorektnog stava, ja koliko znam, ja sam pitao ljudi iz Crne Gore, je li izbačen na kraju Njegoš, oni su rekli jeste, kao istraga Potorica, pa da je izbačena iz obrazovanja. A u Srbiji je normalno da vam sveto pismo obrazovanja bude delo u kojem piše da su Srbi narod robova i čije je ime nastalo od robovske sandale. Pazite, znači, nije to naivna stvar. Nije naivna stvar da vas neko naziva narodom robova. Jer ako smo mi narod robova i ako je to sveto pismo naše istorije, pa šta je naša budućnost, šta je naša sadašnjost? Da budemo isto narod robova, tako? A šta piše za Hrvate u tom spisu? Piše da njihovo ime znači mnoštvo i bogatstvo. I znate šta još piše? Piše da su imali 160.000 vojnika, koliko u tom trenutku nisu imali sva svetska carstva zajedno. Pazite, to su strašne stvari. To su jezive stvari. Zapravo, taj spis je osnivački akt hrvatske nacije. I osnivanje hrvatske nacije je zapravo započelo tim spisom. Dakle, 1611. Ako je uopšte istina da je tada Johannes Meurs izdao tu knjigu, s obzirom da je paljena ta biblioteka, jer mi zasigurno možemo uzeti jedino 1623. godinu, kada su ta dela zavedena u Vatikanu. To je jedina sigurna godina za koju znamo da se sigurno nešto desilo s tim spisom. Znači, 1623. jer 1599. onaj spis koji je držao Mavro Orbin, a Mavro Orbin je poznati istoričar Srbin katolik, koji je pisao delo Kraljevstva Slovena, dakle, on je držao delo u kome nije bilo tih poglavlja. Dakle, jedina sigurna godina je 1623. ali ajde kažemo da im damo fore, nek bude 1550. Pošto oni pominju taj katalog, koga takođe nema. Dakle, jasno vam je čemu služi taj spis. Znači, taj spis služi da bude ideološka podloga za nestanak srpskog naroda i za progon srpskog naroda sa ovog područja. Jer se i danas tvrdi da su Srbi agresori u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Krajini, Slavoniji i tako dalje, znači da su agresori. Ispada da su Srbi od nekuda došli tu, je li tako? Da su se doselili 92. godine, ili da sam ja iz Kruševca se preselio tamo, pa sam se ja kao nešto. Da to nisu ljudi koji žive tu stotinama ili hiljadama godina. Isti taj narativ korišćen je u toj, tako, istoriografiji. Međutim, eto, potkradalo se, tako, i tim piscima, na primjer, ovom Teofiloktu Simokrati se potkralo, na primjer, da jedno 7-8 puta u delu kaže što je staro ime tih varvara. Njemu bitno kaže varvari i to je dovoljno. Znači, tu nas je on kao skrajno, kao smo mi neki što bez veze, ali u stvari, eto, provuklo mu se da više puta posvedoči takvu istinu. Mi ovde nismo koristili, kažem, one istorijske izvore koji su dokazi za autohtonost, da su Srbi, dakle, starosedelci. Vrlo malo smo koristili arheološke dokaze, međutim, samo u nekoj nužnoj meri. Zašto smo sebe lišili tog glavnog oružja? Jer je bila sledeća ideja. Potući ćemo vas na vašem terenu,
vašim pravilima, znači vaš sudija, dajemo vam 2 igrača više, 10 golova prednosti i pobedit ćemo vas 11-10. Mislim, 21-10 ćemo vas pobediti, znači osramotit ćemo vas, pokazat ćemo vas da ste vi jedna skupina amatera koja nije bila u stanju da smisli ni vešte falsifikate. Meni, kad bi neko dao 10 dana, ja bi bolji falsifikat smislio, recimo, od tog Porfirogenita. Znači, iole inteligentan čovek bi bolju laž smislio ne za 10, za 3 dana od toga. Tu bih trenutno stavio tačku na ovu priču. O drugoj knjizi bi malo manje govorio, da ne budem predug. Zašto je ona bila bitna? Pa bitna je iz istog razloga, jer ovde smo obrađivali, na primer, srpske narodne običaje, koji su ključni dokaz da naša ta etnokultura zapravo vodi poreklo iz mezolitskih i neolitskih vremena. Srbija Global predstavlja srpski pogled na svet. Od Lepenskog vira preko Tribala do Svetoga Save. Nova knjiga Aleksandra Šargića. Srpski kult predaka, srpsko svetotrojstvo i srpski kalendar. Knjiga koja otvara uvide u davno zaboravljena znanja. Tvrd povez na 330 strana. Naručite putem maila srpskaprodavnica@gmail.com. Pošaljite ime, prezime, adresu, grad i broj mobilnog telefona. Cena 1200 dinara plus troškovi dostave. Najslikovitije, ja uvek dajem taj primer, najslikovitiji je primer našeg najvećeg etnologa Veselina Čajkanovića, koji je bio i beše rektor, čini mi se, u Beogradskog univerziteta. I njega su izmaltretirali komunisti posle rata i umro je čovjek naprasno od tog maltretiranja i šikaniranja. I sad, on je pisao, kaže, mučio se čovek da dokaže, da nađe neke materijalne dokaze, jer kaže, na osnovu srpskih običaja jasno je da su u dalekoj starini Srbi svoje stare i svoje pretke sahranjivali ispod praga, ispod ognjišta, pored ognjišta. I sad on objašnjava sa etnološke, teološke, filozofske i raznih drugih kulturoloških strana zašto je to tako. Međutim, on u tom trenutku nema materijalne dokaze. Nema arheoloških istraživanja u to vreme. On ne zna, on takođe citira tamo zvaničnu istorijsku školu i sad, verovatno je Čajkanović očekivao da će arheologija da pokaže takve nalaze, znači sahranjivanje ispod praga, ispod ognjišta, da će pokazati negde iza Karpata, negde tamo na severu, na istoku, ko zna gde. Svuda, samo ne ovde. Međutim, kopa se Lepenski vir i šta nađu? Sahranjeni ispod praga, sahranjeni ispod ognjišta i vidi se da je to jedan kontinuitet kulture koji traje hiljadama godina. Jedan od najbitnijih, sad, šta je ključno? Znači, svakom od nas je poznato šta u srpskom pogledu na svet znači, kad kažem kućno ognjište, mi više i ne kažemo kuća, mi kažemo ognjište. Mi za kuću kažemo ognjište. A što kažemo ognjište? Pa zato što su te prve kuće zapravo bile suštinski ognjište koje je bilo u centru te kuće. I onda je, to je objašnjavao arhitekta Peđa Ristić, opisivano šestina kruga i to je bila ona lepenska prva kuća. I u centru je ognjište i ognjište je ujedno bilo ne samo mesto gde se spremala hrana, već je pre svega bilo duhovno središte, oltar kuće. I svaka je kuća bila hram, odnosno ram. Tako. I prvo, znači, kažem, postoje ta neka etnopsihička konstanta, dakle, nešto što je u samom jeziku zapisano. Drugo, naravno, postoji i danas ti običaj koji su sačuvani, to su takozvane supstitucije, zamene. Naprimer, zabeležen je običaj, recimo, u okolini Kruševca, naprimer, da pokojnika premere crvenim koncem i onda, pored ognjišta, stave ili zakopaju crveni konac, što je supstitucija, znači ne sahranjuju više čoveka u kući, mislim, išli bi u zatvor za to, tako,
Uzgled bude rečeno, mislim, bilo je tih raznih običaja i u 20. veku se to dešavalo. Malo više na istoku Srbije i tako dalje, ali svašta je bilo, pa je policija intervenisala i tako dalje. Ja sam često puštao snimak onog dede, odatle je taj običaj, i danas se Srbi, recimo moji Šargići, gore u Gornjoj Bukovici, oni su svi pored kuće sahranjeni. Znači, tamo nema seoskog groblja. To je za njih nemoguća stvar, znači, tako nešto je nezamislivo. Pink je pravio neku reportažu pre 10 godina, ja stalno puštam tog dedicu gde god mogu da ga stavim, koji ne može da shvati, ne da mu opština se sahrani na kućnom imanju, pa to je katastrofa za celu familiju. Jer, pazite, to je mnogo jako, jer to je praistorijski običaj i to je nešto što je, kaže, neću da me sahrane kao kera, to kaže čovek, neću kao psa da me sahrane na groblju, hoću na mom imanju koje sam ja, razumete? A recimo, svi vi znate koliko ima običaja tih i za Dovratak i za Prag i tako dalje, ali jedna od najbitnijih je recimo ono polivanje vode, kad neko krene u svet. Recimo to su objašnjavali etnolozi i Čajkanović je to objašnjavao, po tim starim verovanjima, sad da ne idemo u dubinu, ali po tim starim verovanjima duše mrtvih ljudi su uvek žedne. I vršeni su ti obredi libacija, polivanja vode. Znači, to. I zapravo, pošto su naši stari sahranjivani ispod praga, mi zapravo sipamo vodu, napojimo te pretke koji treba da štite tog koji ide u svet, a recimo moj otac kad je krenuo u vojsku, njemu je majka sastrugala parče kućnog praga i amajliju napravila, recimo. Ima mnogo tih običaja i svi oni zapravo sežu u najraniju civilizaciju leperskog vira, koja je prema C15 istraživanjima, znači ne Aca rekao, palo mu na pamet, neko prema zvaničnim istraživanjima je stara 10.000 godina. Zapravo, ta protofaza ima 11.500 godina, ali ajde da ne pričamo te velike brojke kao da ne prestrašujemo ljude. Uzgred budi rečeno, kad su kopali taj lepenski vir, on je toliko nestručno prenesen, jer on je kopan, kako smo mi došli do lepenskog vira? Tako što je rađena ova Đerdap hidrocentrala i onda uvek kad se rade neka velika ta investicija, onda se rade zaštitna istraživanja, auto, put i tako dalje, i tako je nađeno to, već nikad ne bi bilo nađeno. Dakle, ono je vrlo nestručno preneseno u onaj muzej, to su bukvalno u kofama preneli tamo i on recimo zato nije pod zaštitom UNESCO-a, ali sva sreća ima gore na uzvišenju starija faza, protofaza lepenskog vira koja je kasnije iskopana, ona je tu gde jeste. Ali naravno da ova država naša nije tražila da to bude zaštićeno i tu vršljaju nemački, naravno, tako, engleski, naravno, i svi razni drugi istraživači i oni nose, kao što je recimo iz Belice, okolina Jagodine i Smederevske Palanke, gde je recimo potvrđeno da neolit svetski, opet Nemačka, Tübingen, imate o tome, kucite Belica, neolit, preistorija, izaći će vam milioni članaka, Večernje novosti, svi živi, to je sve odneto u Tübingen. A recimo ti su nalazi toliko značajni zašto se smatralo otprilike da neolit kreće negde od pre 8 ili najviše 8200-300 godina. A ti su nalazi mnogo stariji. A vidi se da su neolitski. Zašto se vidi da su neolitski? Zašto neolit kreće sa tom poljoprivredom, sa zemljoradnjom. I sad tu je tek problem. Jer cela ta naša etnološka priča, ti naši običaji, znate to, kaže, danas Srpska pravoslavna crkva slavi to i to, a narod proslavlja to i to. I sad svaki dan ima paralelu narodni praznik, crkveni praznik. Sad, i svi ti narodni praznici su u stvari iz tog zemljoradničkog kulta, kruga, tako godišnjeg, i to je sad jedna preduga priča koju sam ja ovde objašnjavao. Šta je bilo bitno kod Čekanovića? Znači, bilo je bitno što čovjek jednostavno nije imao, znači on je na osnovu etnoloških istraživanja rekao da su svi srpski običaji vezani za Prag i Ognjište i da su se Srbi tako to sahranili, ali on nije imao pojma. Znači, kad se otkopalo, videlo se da su takvi arheološki nalazi nađeni ovde i da su Srbi autohtoni narod ovog podneblja. Šta je još bilo bitno? Bilo je bitno pokazati ono što piše čak u romejskim spisima, onim spisima o kojim smo pričali na početku. Tamo piše da su Srbi bili
narod koji je verovao u jednog Boga, ne u mnogo bogova. Nama se predstavlja da je naša stara vera bila mnogobožička. A nije. I ja sam onda samo tim, da kažem, etnološkim, arheološkim, etimološkim i drugim istraživanjima pokazuje, jer svi vi znate, čuli ste za Triglava, ili tako, imamo te toponime i naši etnolozi su popisali. Ja sam onda prosto samo objasnio da koja su bila imena, tako imena za tog našeg nekadašnjeg boga vrhovnog i šta je sad tu zanimljivo? Pa zanimljivo je što je taj bog bio trojični bog. Tako, kao što je i u današnjem pravoslavnom hrišćanstvu bog trojični. Ili kao što je bog trojični u Vedskoj Indiji, na primjer. I tamo je ono, Brahma, Višnu, Šiva. Naravno da se ne radi o istoj vrsti Svete Trojice. Recimo kod Indijaca, na primjer Brahma, Višnu, Šiva, oni su potpuno razdeljeni, kao neki lik koji potpuno kao razdvojeni jednog od drugog. Dok, na primjer, u tom srpskom starom verovanju i u današnjem hrišćanstvu postoji ta nerazdvojivost, nedeljivost Svete Trojice. Znači, u srpskom pogledu na svet postoje samo 3 imena. Znači, nisu to 3 boga, to su 3 imena. Triglav, Svarog i Vid, kao što danas imamo Otac, Sin, Sveti Duh. Naravno da i to nije isto, ali pokazuje veliku sličnost. I šta je problem tu? Pa problem je što se pokazuje da sve ključne teološke ideje današnjeg pravoslavnog hrišćanstva imaju koren u ovom podneblju, što ne ukida hrišćanstvo, kako sam ja ovde napisao, već naprotiv, daje mu još dublji koren. I presrećan sam zbog činjenice da veliki broj, recimo, naših sveštenika naručuje ovu knjigu, njih nije strah. Pazite, nama je zabranjeno da mislimo o Srbima pre hrišćanstva. Zašto? Zašto bi to bilo tako? Ja sam hrišćanin i ostaću hrišćanin. Ja verujem u Hristovu reč spasenja. A zašto bi meni bilo, zašto Grcima nije zabranjeno da pričaju o Zevsu? Oni su pravi mnogobožci, znači pravi mnogobožci, koji su izvrnuli naše zemljoradničke kultove. Znate kako? Evo, vrlo je prosto. Znači, naši kultovi plodnosti su se ticali plodnosti zemlje. A Grci, kad su došli, pošto je tu bila manjina, oni su te kultove zapravo preradili u orgijastočke kultove. Znači, njihovi su kultovi, znači, jedan čovjek sa, ne znam, 1000 žena, incest i ostalo što piše, jel tako, u njihovim tim spisima. Novo, dopunjeno izdanje knjige Nije bilo seobe Srba na Balkan. Novi dokazi o lažiranju istorije. Novi dokazi o tome da se u 6. veku dogodio ustanak Srba za slobodu od Romejskog carstva. Nije bilo seobe Srba na Balkan. Knjiga se naručuje putem maila srpskaprodavnica@gmail.com, a šalje se postekspresom. Potrebno je da na mail pošaljete ime, prezime, adresu i kontakt telefon. Cena 1200 dinara plus troškovi postekspresa. Nije bilo seobe Srba na Balkan. Tvrd povez na 336 strana.